Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay man ibasa ti Mateo Kapitulo 18, versikulo 9. No tamatam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, suatam kat ibalang mo. Nasaysayaat abulding ka asomrag iti biyag nga agnanayon, ngam ti addaan ka iti dua amata, kat maitapok ka iti apoy ija infierno. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Stanley, anak, aldaw ti Domingo ita. Agsagana kanta mapantayo makimisa. Dakailatan nanang. Na, itaman pay. Masadutak. Makimisa aktulatan no kayat ko. Ala, panawan ka pa'y nga rod. Mapanakon makimisa anak ko. Sige lang nanang. Ne, apay ngay. Saan matan akayat ti anak ko ti mapan makimisa? Anyangay ti makagapo. Pagmual daw ti Domingo ita. Agi sursurak yun di tilako ka na dan. Iso pa pagkwartaak. Ni daw. Naimbag pa di tatao. Tapak nang da. Dimsagan ni tilugan. Aday tan. Stanley, anya day tawit mo? Ay, natang dagol. Sa nga pulo lang ti may sarupait. No si kati gumatang. Sanak ngagsidsiday tinatang, Stanley. Anya? Puro akar ni ngamin ti sidsidaek. Iso apasensya ka na, pare. Ay, naimbag ka pa eh. Tapasig gaya makarni ti sidsidaam. Awa na. Pudno, asanak amakimismisa kaskan ka. Hangam, map na kakmat iti panagbiag ko, Stanley. Ay, nagbayagan ti urayak akadate ko. Ah, bilangak man ti kwartak. Pangurayak iti kadate ko. Aha. 1, 2, 3, Uy, 4. nagado ti kwarta ma, dagol. 6. Uwan nga rad. Nabayagan na. Sana kakaskan ka, pobre, Stanley. Wan nga rod. Anong dagol? Umapalakan ka. Kastaya. Di ikan ka. Aha. Oh, alam dito isang 10 pisos. Ah, Igatang mo iti kanam. Kasi kamay. Amang ano mabisin ka iti kasusursur mo iti lakom aruot. kwa, saan ang dagol? Agyaman naklangan kan ka. Ha? Okay. No di mawatan, di san lang. Nayunak ko may tili magasot ngam. Sanay. Sige dagol panawan kan dito. Babayo. Na yun na yan. Nagadumot ti tao mabalin ko makita. Ngam ni dagol pa'y anapasindayag. Nakarkaro laki din nga umapalak kan kuana. Tanagado, tinakita ka kwartana. Umapalak kan ni dagol nga anak ti karoba tayo nanang. Anya? Nakita ka nagado ti kwartana. Saksasa nga ribo. Nagado talaga. Anak ko, tanagdakkel ti balay da apapaabangan da ijay syudad. Uray la talo. Sa bali la ang dagiti papaabangan da adagad dito ayan tayo. No, kumatabak ng tayumot, nanang. Ay, uray saan ka abumaknang. Tinasken, nasalunat ka, Stanley. Anya nga tataramidag. Tapno bumaknangak ng takas kan ni dagol. Tila apalambot anak ko. Talagang umapalak nanang. Kaya't ko ti bumaknang ko ma. Ununa kit di ti panagserbim iti Diyos. Taamok. No adda pamatim kan kwa na, sumurot mo tinain materyalan abanag. Apay nga ni dagol nanang. Di nan sapay amo ti manguros. Ngam bimak nang mat. Ha? Apay adi ka agadal iti kayat mga kurso dagol. Ket nabaknang kayo.
Adulamin day ta, adal-adal. No siya, uray awan adal ko, tinapateg, ado ti kwartak, Stanley. Sa bagay, baknang ka, Dagol. Naku namon. Sige, Dagol Tainak makimisa. Surutak ni nanang ko. Ay na, kanayon kayo amapan makimisa. Ngam awan mo't makukwartayo kininanang mo. Ha? Saysayangan nyo lang, tel daw yaw. No napang kayo kuman nagtrabaho, di adda kwartayo. Dagol, masapul nga unang tayo ti Diyos iti biyag tayo. Kumaa, no da itinag ni Apo Diyos anagado akwar tataisaw. Ha? Jak man lang aro dun makimisa. Very good. Ay, Dagol, ada ka dita amom at trabaho? Oray nukok. Jay para luto na isaw. Tagaluto. Wen, adda amok a restaurant, no kayat mo. Agtrabaho ka iti may sa apakanan ijay syudad, kunam Stanley. Uwan nanang. Alang nga Rod, di mo liwayan ti mapan makimisa iti aldaw ti Domingo, Anya nga iti serbina ti mapan makimisa. Awan tumot lang ti itinag ti Diyos a kwarta, nanang. Anya. Sige nanang, inakon, tani. Ang mga nudyak masambot ti pagluganak. Ay, napaanan ti anak ko. Ay, anya nga ta tinaknakan jay anak ko. Uy, pudno gaya man naawat ka kaskok dito yung restaurant, Stanley. Uwan, Dagol. Kasla na imas ti minuyo dito ya. Anya ti kayat mo, Dagol. Ikanak man iti fried chicken nga nabukal. May sa crispy pata, talo nga order nga adobo a karne ti baboy, plus may sa bandihado nga inapoy. Ni, sino nga ti kadwam amangan? Aman, saklaan ti mangan. Apay aya? Kwa. Ni, Awan, Dagol. apay nga ron nga umisam ka? Awan? Sige, mangkita ka nga rudan iti tugaw mo. Ta urayam dagiti order mo. Oh, Manong Dagol, si Kamat Gayam. Ni, Gina, dak naputan ti asidag mo Kasano? Katay tamot lang inginan a cellphone mo ti ayamam. Nagganas nga ron ti agay ayam. Dagol, ato yung order mo. Gina, kita man ti cellphone mo. Pasanak tuman kit di itinapinta sa ladawan mo. Ay, katuan Mabitlaang, Manong Dagol. Sige pa ya, Stanley. Rumwar kamin kiniading Gina. Anya? Dagol, di yung pa'y naibus ti order yo. Sayang. Naumakmatan. Sige, kukwa mong tinabati. Alam no kayat mo. Ala, rumwar tan Gina. Okay. Ngayon ni Dagol. Nagado ti in-order na amakan. Di namot inibos. Alak malangan na dito. Sayang. Nanang, ikanak man iti kwarta. Uray 5,000 a pesos lang, no da? Mangmanggad ka anak ko. Ang awan kwartam. Ay pangip-ipanam iti sweldom. Nagsweldo ako, nanang. Masapul ko tinayon na. Tada kahit ko agatangan. Anya nga binday taya. Cellphone, nanang. Anya. Nakita kami ti cellphone ni Dagol. Kahit ko ti gumatang iti kasjay. Touch screen, nanang. Kompleto. Kat no nagngina ti kasjay. Umapalaki ti cellphone ni Dagol, nanang. Talaga nagmayat. Ay, awan ti kwartak anak ko. Kinapudno na siya kumati dumawat kan ka iti kwarta no nagsweldo kan. Anya? Ikanak man iti kwartam. Ta gumatangak iti boryas at araknag. May mayat dayjay. Tano dumakkel. Addan to ilakom kat makagatang kamutan iti cellphone at touchscreen ako na. Sige, bye. Bye, sweetheart. I love you. Ay, oo na yun. Aha.
Sa bali talaga, no? Dati cellphone mo, anya dagaw. Sa bali talaga. Kanya nga eh. Dagaw. Ado ti makapunpal mo a babae, no ada cellphone mo. Adan to pa'y nakaasawa iti napintas a babae kan baknang. Gapulang iti cellphone. Talaga kayat ko ti madaan mo't iti cellphone. Ngam. Na yun. Nagnina mo't. O di agtakaw ka. Anya? Ti babae asar-sar mo. Inkabil na iti bag na ti cellphone na. Di na insibar. Agawak ti magna. Sipdutot ti bag na. Sakto tumaray. Itang. Ay! Ay! Ang tatakaw! Ang tatakaw! Ay, Diyos ko. Anyat inararamid ti anak ko. Jak among anak mo gayam tinakita ka nagsipdot, kabsat Dora. Anak ko ni Stanley, padre. Ay, mas daawak no apay anaramid na ti kasjay. Sa anak mo't anagliway anang bagbagakan ko na. Sinipdot na ti bagje balasa nga naglaon itinginginan a cellphone. Nairanamot idi akadwak ti naka-off duty a pulis agayam ko. Ket iso ti nakatiliw. Nakababain ti naramid na. Jak amo no anya ti aramidak, padre. Ala, agkalma ka laeng kabsat. Padre. Bayam, tapadasak to akasarita ti anak mo. Kabsat Dora. Nasulisog aklain, padre. Gaputan nakitak ti cellphone ti karubak. Kaya't kumot ti madaan iti cellphone. Anya? Umapalak kadag iti makitkitak nga day ti sa bali. Ngawan kanyak. Dayta ka di tiga puna, aliwaya maten ti makimisa. Aklonag, padre. Gapu kadag iti banag nga makitkitak. Nga day ti dadoma. Ngawan kanyak. Imata yun ti pamatik. Di mo itulok ang nagiti na imateryalan a banag ti pangrunam. No di ka ti pamatim iti Diyos. Padre. No ti matam ti pakaigapuan ti panagbasol mo. Suwatam ket ibelang mo. Ah, Kaya't ko asawan. Ikidem mo tamatam kadakiti kinabak nang amakitkitam iti aglawlaw mo. Tauray makitam. Ket kaslawan tinakitam. uwin, padre. An-anwam nga rod ti maddaan itingingenaan a cellphone. Adu a kwarta. Ken dakkel a balay. No saan met aday tatimangted ken ka itinaan-anay aragsak iti biyag mo. Awan met lang serbina. Ay, apod no gayam nga dakan dito yung nagtipagbaludan. Uwin, dagol. Ay, piman matiagraraman amaddan iti cellphone na ya. Isupay kit din ti pakaibalbaludan da. Apay ngayon may ka dito eh. Kahit ka lang mata makita, Stanley. Di nakatawaan. Tano di mo kung may bagang agtakawak. Jack kumamat na pagtang ti kastoy. Dagol. Ah? No kasta, iso tinangibagakan ka asip dotam tibag ko. Sino ka? Siyak ni Loida, dagol. Ha? Kasta kayo gayam. Ah, Si ka ni Loida? Ti kapunpal ko? Dita kayon! Loida! Mabit lang! Oh my gosh! Isumit gayam ti punpal ko! Ita anak ko ta nakarwar ka iti pagbaludan. Sursurwam ko man ti mapnek iti addaken ka. uwan nanang. Intun bigat. Mapanta makimisa wen. Masapol adi mo liwayan ti umasidag ni Apo Diyos. Uwan nanang. Di kaya agdanag. Sumurutak kada kayo. Nasayaat, anak ko. Kumusta ka na Stanley? Nasayat mat, padre. Naka-amiris akon.
Awan ti sabali ang makaitad kanyak itinaan anay aragsak. No di lang na po Diyos. Saan mo't kit di nga amin? Ngam kaduan na kadagiti agtarigagay nga maddaan itinain materyalan a bambanag. Ket isupay kit din ti pagaapaan da no maminsan. Awan ti panakapnagda. Padre, Napyapay dagiti tumatayab. Tauray no tilang biagda ti adda agamang da. Kat makontento dan. agbabawi ak nga rod iti naaramid ko, Padre. Kagorak pa ikit din ti bagik. Saan pa'y analadaw ti amin, Stanley? Dumawat kay ti pamakawan ti apo. Kat baliwam tumanen ti mga barwanan. Uwan, Padre. Manipod ita. Idya akong ti dakas nga ugalik. Saan gayam anasaya at ti managapal? Nasaysayaan, nga oray ti laeng biag tayo, ti gamang tayo, nga agdaydayaw iti Diyos, ngam ti maaddaan tayo iti agduduma agamang, ngam isumat ti mangyadayo kada tayo iti Diyos, no ditay agan-annad. Papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.